The Ga Paramount Stool House has celebrated the Stool Yam Festival with joy, peace and tranquility to foster unity. The celebration, which was spearheaded by the Ga Mantsɛ King Teiko Tsuru II, had the Ga Nii Tɛtɛ Ashong IV, custodian of the Paramount Stool, sprinkle the spiritual food fotoli in some mapped out areas in Accra. Abo! Aawon Afiye, priestess of the Stool House, explained what the celebration was all about. Oh, da da da, yeribo aye. Oh, da da da, yeribo aye. Kwame. Oh, da da da, yeribo aye. Mene was shipe wele di sele. Ni obri fata wahi. Ato fote fata wahi. Makata iti kanfe makata fata wahi. Jasete kanfisa jasete fatawa dia afa ni gwa mefe ofia mo ebe ba yodase sakumo itu fighting e ata fatahi nai am fatahi ne keni di ne fe nshio dase ake te eyema ni ke eyema ta e ha wo ye ahiyoshi ochi ayo bonu na yo binti na yo adowa si ahwewu wo yambansi uchi de gamante eke wote elame kata beni iba shoti ni ba gbo ni won kenyen na wo wokuwe no na sike de aha wo ke de blema won chano beke bibi jibo si nyanya ba de bia fi okun e ye for pa won chano ashi han won chano sumo wo fitele ajake ka fitele oba ni nan won chano wo kanya ba no ni wo ya fi wo hanya afi e ya ne ba ni na wo ni wo egbo na wala afi wo no ni wo nye wo si se wo ha meko me na awe muti no ni jibo no mi yaw okay lo ni jiosa okay ye she kan she din wa afia ne ba na wo egbo jo ma fe wo no wala fe Ghana ma fe no iti ne bade ke ha afi ne no yini no mo hela awo fe lake ya jo no manya bla. In attendance was the Intertribal City Chiefs Association and its members Nii Tackie Tamale Mantsɛ, Nii Ahenenunu Abola Mantsɛ, Aawon Afiye, priestess of the Stool House, and Nii Tɛtɛ Ashong IV, Ga Mantsɛ. A report filed by Lawrence Anson and Sami Lakai for News, Accra.